I čao svima i dobrodošli u moj novi klip. Dakle, danas sam rešio da snim jedan tutorial koji je program koji možete gledati filmove stranja, a to je trenutno program koji se zove Popcorn Time. Dakle, ovaj program trenutno služi, možda da vam skine filmove, tako da sad ćemo da ga otvorimo, da vidite. Ostavit ću vam link u deskripciji gdje možete da skinete ovaj program, naravno sad, ušli smo u program. Pošao kada će tutorial će bude 100%. Evo, sad sam na onaj popularni film, onaj klasičan, ima ovdje sve uz žanr, sad ćemo da sve pokažem. Evo, ako imate u žanru akcije, avanture, horor, muzički, sportski, ratni i tako dalje. Imate i ovdje serije, TV show. Evo ja sad gledam seriju The Walking Dead. Sretno, još dalje, verovali ili ne. On će čak i da vam skine filmove, imate i ovdje čak ovdje IMDb, to znači anime, tu imate, to znači ko voli ove japanske kineske crtače. Naravno, verovali ili ne. Ovo ne znam šta je u pitanju. Ovo ne prikazu ništa, ali jevi ga. Dobro, naravno to bi bilo to za ovaj klip, nadam se da ste uživali u ovom tutorialu. Ostavite like, share, subscribe, vidite u sljedećem klipu i tada. Ćao!